Анна келди Одесса касабасындан. Онунан барабарта бир кач инсан келди Молдовая. Оннардан ыштылар волонтерлара неден сорен сынныры юладылар Кыпчак Юнь социал мерkezine. Мы здесь переночевали, вот мы сейчас здесь находимся. Biz burada geceledik. Peki koşullar idik, duş aldık, televizor, kухня var, hepsi var. Biz şükür ederiz hepsine. Все есть, все отлично, мы очень благодарны. Anna haberledi, ani sınırdan yaklaşır geçsinler sadece karılar hem uşaklar. Adamlar 18 yaşından 60 yaşınadan kalırlar Ukrayna'da. Только женщин и детей, мужчин от 18 до 60 не пропускают. Мужчины привозят своих жен, они, кто не за рулем, они пешком пересекают границы. Adamlar kendi karlarını sınırdan getirirler. Kim maşinasız yayan sınırı geçirler. Burada onları sensiler ya da volontörler karşılarlar. Uşakları hem yaşta bulunan sınırı dokumentlersiz geçirirler. Önemli kimetrikalar olsun. Hem maşina, teknik pasportu lazım olsun. PCR testleri de sormarlar. Onları varınca yapma sonra. Без документов пожилых, у кого нету загранпаспортов. Главное, чтобы были внутренние документы. ПЦР-тесты тоже не требуют по приезду. Можно заполнить форму и все сдать, все сделать. Anna uzun vakıdan Moldova'da durgunmayacak. İster sınırı geçmek, başka yere yaşamak için bulma. Bu durumda çoğu insanlar Angları sınırı geçerler. У нас многодетная семья, у нас 4 детей. Вчера вообще был такой период, не выпускали мужчин, и это трудно на самом деле. Bizde çok uşaklı aile, 4 uşağımız var. Dün pek zordu. Adamlar yok niceydi sınırı geçsinler. Biz bugün geçtik. İnsanlarınız pek yardım ettiler bize. Biz bir vakitten sonra ileri doğru gideriz ama pek seviniriz. Hani bizi burada öyle sıcak karşıladılar. У вас есть возможность найти убежище, и мы здесь транзитом, но тем не менее нам очень приятно, что есть люди, которые отзываются и так добродушно встречают, располагают, кормят. İnsanlar için var lazımlı koşullar ki zor yoldan sonra olsun kolaylık etsinler hem dinlensinler. Ivan Zlatov birkaç kişiyle beraber 5 maşinada Odessa, Zari hem Saratı kasabalarından geldiler. Очень тяжело добирались, потому что пошли на одной таможне, там не пускали нас, не хотели пускать, потому что всю ночь не спали, было очень трудно, пошли до... Pek zor yetiştik. Gittik bir vamaya orada kol vermediler. Bütün gece uyumadık. Sonra Tarutina köyünde bizi bir insan kabul etti. Orada geceledik. Sonra uyudu başka vamadan bizi kol verdiler. Çok uşaklı aileleri bıraktılar geçmeye. Hem çocuğum hem güvem geçti. Evde ne vardı bıraktım. Uşaklarımı, unukalarımı kurtardım. Внуков, потому что у меня много внуков и детей, я хочу их спасать, и чтобы они жили, потому что там разруха. Мы приехали из города Одессы, да, потому что, как вы знаете, что была вот у нас такая ситуация, которая... Biz yetiştik Odessa kasabasından. Şimdi de ta gelmedik kendilerimize o durumdan angısı oldu devletimizde. Uşaklarla gittik Ukrayna'dan ki aileyi, uşakları kurtarma. Приехали через Молдавию, через границу в Молдавию, да, чтобы спасти как бы семью и обезопасить детей. Hepsi insanlar angıları Ukrayna'dan geldiler, nişanlarlar hani Moldova halkı pek yardım etti, hem sıcak onları karşıladı. Tatyana Stavilova, Artyom Topal, GRT Haberler.